سلاف ریز تماشاوان هجا بولتانا دا مجموعه شش ایوار از جوارا پیشکش بکم و بوینو چه مدست به بولتانا خواه بکن. اوفیسا پیوندی نشتمان یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسه دما در باسپونا پنابرین روجاوای کردستان جه نشتجین هریما کردستان یک کل روجاوای کردستان آسمانه دستشان کرد. ده داخلانیه که ده اوفیسا پیوندی نشتمانی یا پدکسی راگهان که ایرو یک شمه درگه پیشابور سیمالکا لپیش وگرا پنابرین روجاوای کردستان جه نشتجین هریما کردستان یک کل روجاوای کردستان آسمان ته وکرن. لگور اوفیسا پیوندی نشتمانی یا پدکسی روزانه ده 100 کس در باسی هریما کردستانی ببن. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی دریا اوفیسا پیوندی نشتمانی را بردوام پیوندی لگل وزارت نافخوی حکومت هریما کردستان جبو چارەسەرکردنا وی پرسگریکی دکر اونها جی اف پرسگریک هاته چارەسەر کرن. ده هریما افرینا روجاوای کردستان ناکوکی لسر مالین کردان دردکوین و هر گروپک دخوازه هجمارک زیده جمالان دست سر بکه داکو کسوکارین خواه تیده بجی بکه یا جی جه خوره بکره بده. لنافچه بلبل چکدارین سلطان مراد ایریشی ولاتی که عرب کر و کریارین دور جه مروفاتیه به سری وی و مالباتا وی ده کرن. هر وها گوتنین خراب آرستای وان کرن. لگور زانیارین بردست آرکه کتنه کوچکدارین سلطان مراد خواستن ولاتی عرب جمالا کو دست سر کریه درخینن. دا کو و مالیج خواره ببن لی ولاتی عرب خواست کو درفت بدن دا کو کاربه بری خواه بده جه کدن. پشتی و یکی چکداران دیسا ایریش کرد و صفکاتی به ولاتی بتمن و کچ و زاروکان کرد. جالی خوفجی چالاکوانان تکس کرن کو او مالا کو او عربی در بدر تیده هاتیه بجی کرن یه کردکی نافچه بلبلیه. أنا سلطان مراد أبو شهاد وزيمو ضربونا وقتلونا بالبيت شلنا ضربوا النسوان ضربوا النسوان ضربوا الأولاد شيء ما حد عملوه إسرائيل ما تعمل هيك والله إسرائيل ما تعمل هيك صبروا برا صبروا برا والله إسرائيل ما تعمل هيك ليه؟ لسه برا هناك في سيارات هناك في سيارات هون في سيارات هون اجوا النسوان ضربوها النسوان ضربوها ذاك جاي يقوى علينا يطلعنا قسم لنا من الدار لا جبر بردامیا برینا آوه و خرابونا روش آوه خلک حسکه دنالن و دراوشکه پر خراب را در باز دبن که اوه 25 روزن در باز دبون هیجی آف قدکریه. جبر ویه که خلکن باجار حسکه دبیجن اگر روش وها بردوام بکه و چارەسەریەک نه دیتن ده باجار حسکه برف کاراساتا ما بچه. پشتی درباسبونا 25 روژان لسر برینا آوی لسر باجاری حسکی روش آوای کردستانی جویزگاه علوک یا الباجاری سریکانی کنهاد به دست ترکیه و گروپین چکدارین بسر ترکیه ویه و بسدما بردوامیا برینا آوی لسر خلک باجاری حسکی خلک دروشک پر آلوز و زحمت ده درباز دبن جبر وی روشا خراب و زحمت خلک بیزار بونه به زوری دبارا جانا خود کن بتایبتی کو اف کریزا آوی دورزی هاوینی ده و ده سردما کورونا ده دیدم که ده کوری خصنا تندرستی جهانی تکزیه لسر خوششتن و پاقجیه دیگه آو به دست خلک باجاری حسکی ناکه و فرکا آو جوان رب حسرته. و گرن دست بکی بریا ایریشا ترکیه بو سر روشاوای کردستانی کریزا آوی لطو باجار کیش باجارین روشاوای کردستانی نبو بتایبت لحسکی لپشتی که هر دو باجاری سریکانی و گریسپی کتبین کنترولا ترکیه و گروپین چکدارین بسر و اف کریز پیدا بو. روز بروز روشا آوی خرابتر و آلوستر بو بکو حتی ها تو چارەسەریەک جوی کریزی را وردیتن لی پرسیارا کو خلق دکن سدما درکتن آوی کریزی دوی دمیده چیه کی لدو وی کریزیه و کی برپرسه دبرده جبرچه حتی ها چارەسەری جیرانه هاتیه دیتن دسپیکا درکتنا کریزا آوی او بو گو فرمانبرین رژیما اسد جباجاری حسکی بری خوددان ویزگاه علوک لباجاری سریکانیه لسرکاری خواه حتی داویا دوام ادمان او جی به چافدیریا روسیه پشتره چکداران ری ندان فرمانبران کو به تمامی لسرکاری خو بمینن بتنی بودما 2 حتی 3 دمجمیران کار دکرن پشتره نچار دبون کو وگرن حسکی اف یک بو 3 دمک جدرکتنا کریزا آویره و تا کویزگاه علوک بگشتی کد بین دسته چکداران ده
و جالی وان و آب لسر باجاری حسکی دهات برین جوی دمی و روش بوی آوائی بردوام کرد حتی دیتنا چارەسەریەک دەست پێکی ji krîzê re ew jî li gorî rêkeftineke navbera Rûsya û Tirkiye û peyedê de ku ev rêkeftin av li hember elektrîkê bû. Wate wê av ji serêkaniyê ji aliyê grûpan ve were berdan ji bo bajarê Hesekê li hember jî wê peyedê elektrîkê bide her du bajarên dibin kontrola grûpên çekdar de. Piştî vê rêkeftinê hindekî rewşa avê baş bû. Bajar li ser 5 beşan hat dabeşkirin. Rojane av li ser çend taxekî hat berdan. Lê piştî demeka Kurd cardin krîz derket û ji berê xirabtir û alûstir bû. Ew jî bi sedema birîna elektrîkê ji aliyê peyedê ve li ser her du bajarên serêkanî û girêsipî li gorî ku hate belavkirin. Ji ber vê yekê gelek alî hene dibêjin sedema sereke li dû vê krîzê PKK ye û ew berpirsê yekem û yê sereke ye. Hem diber birîna avê li ser Hesekê û hem berpirse diber birîna elektrîkê li ser her du bajarên navborî. Aliyek din heye dibêje ji bilî PKK aliyek din heye li dû xirabûna rewşa avê ew jî Rûsî ye. Ji ber ku devera ku pirsgirêka avê lê heye ew dever dibin ewlehiya hêza Rûsî de ye. Bi mebesta ku roleke Rûsî hebe li deverê bi taybet navbera rejîm û Tirkiye û peyedê de. Da ku armanc û berjewendiyên xwe pêk bîne biriya gehştina rêkeftinekê navbera rejîm û Tirkiye de ku her du aliyan razî bike li ser hesabê Kurdan. Ji ber vê yekê şirovekar dibînin ku derketina krîza avê pîlaneke darêştiye. Bi taybet ku Tirkiye herdem daxwaza wê ew e ku Qesedê li deverê nemîne û 32 kilometreyan ji Sînor dûr bikeve. Di dema ku dever têkeve bin kontrola rejîmê de di wê demê de ew amadeya ku avê berde bi berdewamî bê derketina tûkêşe û pirsgirêkan. Ku Rûsya jî hewleweyekê dike ku daxwaza Tirkiye bi cî bike û deverê vegerîne bin kontrola rejîma Esed ji ber vê yekê destê Rûsyê di qutkirina avê û xirabûna rewşê de heye. Piştî derbasbûna çend heyvan li ser derketina krîza avê û bêdengiya aliyên navdewletî bi taybet Amerîkanetewên yekgirtî ku destwardanê bikin û fişarê bixin ser Tirkiye da ku çekdarên li serêkaniyê dimînin avê ji wîzgeha Elûk berdin bo bajarê Hesekê. Emîdarê giştî Netewên Yekgirtî Antonio Guterres duhdiriya peywendiyeke telefûnî de li gel şandeyê Sûriyê herdem di Netewên Yekgirtî de Beşarê Caferî aghdariya xwe ji rewşa xirab ya ku bajarê Hesekê têre derbas dibe daxuyakirin. Got pêwîst e zûtirîn dem de ev krîza avê were çareserkirin û ê peywendiyê bi Tirkiye û aliyên din re bike ji bo bidawî anîna vê krîzê. Guterres serbar kir jî ku girbêdirsan şandeyên navdewletiyê taybet ji bo Sûriye û Tîma Netewên Yekgirtî li Sûriyê Rastpartiye teklîf kiriye da ku bi erkê xwe rabin vê krîzê çareser bikin ew jê li Cinêfê di çarçoveya Gerasiyem ji civînên karê Komîteya Distûra Sûriye ya pêşerojê ku biryare sibe dest pê bike li wê derê bêdirsin û tîma nav netewî bi nûnerên Rûsya, Amerika û Tirkiye re bicivin ji bo çareserkirina krîza avê li Hesekê. Ev çend heyvên û krîza avê derketiye bê ku tu çareseriyek ji vê krîzê re were dîtin. Bi tenê xelkên bajarê Hesekê bacê didin. Di xirabtirîn rewşe derbas dibin. Di vê derbarê de xelkê bajarê Hesekê dibêjin eger rewş bi vî rengî berdewam bike û çareserî newê dîtin, di wê demê de berê bajarê Hesekê berevkare setan veye. Niha jî Dara Abdo nûçegihanê me ji Hesekê bawêyekê zindî bi meraya dem baş Dara av geçti Hesekê yan na? Spas şêxo Spas. ji xwe dikarim bêjim ji saet 12 îro vê nîrohanê av hatiye berdan ji Elûkê meheta Elûkê heta bigihê Xezanê ê gol hemê ev av hîna berdewamê li ser vî Xezanî lê dikarim bêjim yani belki rojek ji rojek tamametî 24 saat jêr dibin heta gova xezan bê dagirtin. Heger ev xezan bê dagirtin wê destpêkê av bigê miftî û ezîziyê û salihiyê ev her du taxana ji xwe li ser wan av qutbû. Lê li gorî yani ev bi rengekî hindik û zû bi zû nayê dagirtin yani ev xuyayê dîsa wek berê ew di yani di enefet tenê dişuxulin heta anha eger got av xurtba yani wek berê heger em bêjin 4 bîr ji Elûk şuxulî bana yani sê saeta de ev xezan hatiba dagirtin. Bes xuyayê ev dema dirêj heta got xezan bê dagirtin xuyayê dîsa av berdanê dagirtin Dara. Çiqas pêwîst e dem
حتاكو او خزانه تو بحث دكي ورا داغرتن داكو بشتوي اف ورا دابشكرن لسر تاخان يعني دم جيرة تنية جبرك آف زعيفتي دم دخلتني تنكار آني أو دم دخاناجي يعني تشني بشرعي تشيد بن وك يعني أف هيزن سر تركيا وان بوريا قل دكين آبيش خرجي دكشين هم بيش خور بلكي كان دنيا زراعتي جيتكن أما أجر حفت بير حفت مدخة وك بري بشغلن 3 ساعات تاني جيرة بس جو خزان داغريش هو خزان الحمية 6000 كيلو متر مكعب أويابي داغرتن وتيرا بشكي جبشي حسكي تغابكش خو أو بينج بشن بله اللي زعيف تي قالك خوياي الزعيف تي تبيجو يعني خوياي جيانه هفاتنا كي جو الكتريك بجيوان او جي افي بردن دارا چاوا کار خیرخوازی تکرن يعني آف لسر خلقی چاوا تینا بدابش کرن اگر تو بحثا في پروسیج مرا بکی يعني براستي كاري مروفاهي كاري خلخوازي يعني برنجكي دكارم بيجم كسايتي حياة أنا بوي نبرنجكي بلكي وصاري خستني يعني مثلا وك نمونة خلقن طاغا قدور بك خو برنجكي خو بخش خدان هاف وكان ستير شاندن عزيزيه وطاغا مفتي وصالحيه اما برنجكي وكي دنجي دكارم بيجم اشخوا يعني هيلا طاغا ناصرة وكلاسيجي اشخوا آلي كاريجي جوان رهات جهيلا كنيسيجي او جي برنجكي يعني دكارم بيجم بلاف كرين برنجكي تانجي او جي بلاف كرين لكسين مثلا بكاتين مسيحي ايجو بوان غريداي يعني دكارم بيجم بقشتي برنجكي رخصتني حتى عنها نهاتية بلاف كرين اف بلكي هنا كاش خلكين جدربي هنا كن كسايتي هنا كي خودي خير خدا بنهف برنجكي وصا بتشوكي يعني آلي كاري بخلكين بجاري حسكي كرني بلي دارا تبحثا ديران كر تبحثا كنيسيان كر تقول بهن دس بشخريان رابونه لسر بيكاتين خوا لسر كسن مسيحي آف بلاف كرنا باشا بس دفردا امبيشن مزقفت كسن اولدار كسن ديندار بتشتكي وها رابون يعني آف لسر خلكي خورا بلاف كرن يعني نسبتي قانون جامعية وكنيسة نوك هذن يعني كنيسة وك جمعياوي هي جمعياوي هي آليكاري جيرتي أو آليكارية جوجيرتي صندوق جيرتي إجا أو آليكاري بلاف دبي ما بس دارا ما بس من يعني بدس بشخريان رابون يعني بت مبادرة رابون بلي يعني او بيرنجي يعني او بريد دوي كنيسه مثلا بوي الي كاريج بو هذه نسبتي مثلا بجامي هر جاميه خزانه كي مظن البري بيشتو بيج برميل البري يعني ان هاد في دمدي ابا شيرين نجهتي جاميات تاني ابا بيراتي هي خلق يعني ايجو امكان بير دوري وان بيش خورد كارين شخو فراغي خود اگرین تشتی خو فکری او آوا جامعه لی آوا جامعه دکارم بیجم یعنی نه همو جامعه آوا شیرین تید هنه راست چه جامعه هایی برمیلک مظن تید هایی بس نه آوا شیرین تید هم جوان آوا بیرانه خلق يعني ونكاري يعني كاريا خلقي قشي بك الا ماري بونيزيكي جامعه بن شيخو فيرنجي قالك سباس دار عبدون وچگاني مش حسكي قالك سباس جبو باش دار بوناته هر لسر في مجاري امي راوستن ما ميفانداريا بريز محمود برو سروكي خوجهيا نرويج يا انجمن الاجتماعيه كردي لسوريا كريا دنباش بريز محمود سباس جبو باش دار بوناته اگر ام لسدامان وگرن صدامن سرکه ین درکتنا آوه کریزا آوه لحسکه چیه و آلین لپاش وکینه بله تکیش خو سلاورنز بوتو تماشاوان و گهدارتا و سلاوین گرم بو خلکن خوراگری حسکی کو برخودانی بلوانی دی جیوا پیلانی قریج و گمار دکن
حتاني ام بزاني كيكي شيخو و انجامي قد كرنا آبي إلو العربي هيا في ام فكرن كيشنيا ويتشيا برسكريكي قدنا برا بفرمان بري ريجيما سوريا دا چيبون بري دما كان ندريج وهيزين چكدار يلجر اوايا تسهيلاتداريا داگير كرا تركيا جسري كاني وكريسبيرا جبو طيبتي هريما کو ويزگها علوك تيديا جهه سركي کو ايو پسگريكا مجور دس بيدكي نما هشتن او فرمان بر كاري قلور بردوام بكر قيراني جور دس بيكر بشتي خطوات دوا کو دس بيكر دوی بو چارەسەری پێ پەیدا بکەن تورکیا ji hêlekê ve pêngavek da Rûsya pêngavek da danûstandinê wana li gel rêveberiyê çêbûn heye dê wextê gihana rêkeftinekê ji bo çareserîkê bibînin divê bo îro ev kehreba got çê wêzgeha Elok ji herêma jêr de siladariya peyedê rêveberiya xweser diçê divê kehrebê bidin wata ku ew jî karibin avê bidin yanî mixabin bazirganî çarenûsa milleta dibê milletek ji nêza û têhna dimrê awana jî plan û neqşeya li ser vî milletî çê dikin ew pirsgirêkê serekî ji wir dest pê kirina gunehê serekî du wir de ye yê di duwa jî kekê şêxo كاري ريبابريا خوسر تتدبير تالترناتيف تبديل بده صلاح ملتي خور نكد يبتيبتي درباري آويدا بري هركز زانيش خابوري دهات آواما بشتي ساكني تبندابي وين حسكينا او بنداب انا تشجواهات يا ختمينا فجرينا جهازي واهاتنا تزين تشجواهات يا موتوري واخرابونك وعطي بلاف بكين محطة كهرباء وفجرية افتش فيش خلكيرة ورنا ديار كرن واتا جاربي بربسياريا ريبا براتيه تشتكي زلالة كس نكاري خوشي بقاريزي حولي خود بدن في ملتي جي خلاص كن دستي واقوش بي دستي ملقل دستي وا ليقو بي حمد وبي نتيجة انجام سياسة اخوا بهلنكو ملتي مشتهنية بفطسي افايا نجهي دست خوشكرني يكو مرور زلالي كاربي ببيجي بله برز محمود بنرنا تا كيجان آلي تنها بحثا ركفتن اكيد نافبرا هردو آليان كر كيجان آلي او ركفتن بن بيكر يعني دست بيكر دا كيجان آليان بيجن رفيبريا بيدي بو يان جروب من چكدار و تركي بون كيجان آلي دست بن بيكرنا ركفتن اكر زانيك يا شيخو ام وكا كورد استخوازم هلوستك زلال بدم يعني ايرو ام برامبري كوان چكدار و زرتكين تركو ام دكارن لتنشتا بيادي راوستن لي ام تشتكي زلال ترد بيجن كو ايرو بينغاوا بشداريا في بلانيش دستي وابي يك جاريج يعمل تنشتا ويرانا وسنج برغو بلان تجي ملت مت كذي براكتيس كرني دا واتا ام بزلالي جاردي بيجن يعني كهرباء ازگاه كهرباء ازگاه علوك شكودي تشيكا كيشي خود في خلقه كي بربرسيار برسفا ما بده جهري ما كود جير دا سلاتاري اوادايا ميزكن جدوه حتى ايرو دماغ وام چاپمنيه دشوپينن دماغو چند ساعتكي او كهرباء انا هرد ويجهي مدهني خداي كورو وتبيجي ساعات وساعات اميدا خلقيه چيدبي اوا خزانتين داگردن اواج نهاو چند روجا وي افك حسكي واتا جاتي برسكريت بقرها بلانا غلط بلانا شاش والله ميك عربي بدن وي افي بدن ما اف نوختي في بلانيا دستي روسيا جيكا كيشي خود في دهيا شما دستي روسيا في دهيا امنت تهمات دينن ترك تميد بيجن قصدي في بسهود كيلومتر دوري سينوري مدي واتاخي امريكا بن افي بردن امريكا بن هر تشتي بكن جوي مساله روسيا بشتكيريا في خالدكي واتا روسيا جي دفرتجي كنه بارش بو في قيرانا افي برخوجي نبارزي چما جي سبب دوا و اف هريما برسكريكا سركيا افي تيدك كيشيخو او دجير دستلاتاريا ويا اولكاريه ديا واتا نكاري اوجي خوجي بار ايرو وقتي ام بانغا خو بكينا كوملغا انا دولتي بوست ام كرد تلها خود روسيا بجي بكنام تجاري ويجينا شون جبليكو ام بيش ولا ريفابريا خسر دواري ريبراتيه ده كار نكريا كاروباري خود تشتوي خود عاديتيا تدبيري خونه دانينا او حمول اليتكي او جهه ام انتقادا خود زلالي دكن لروسيا جي ام جينا شون جبليكو دجمنكي داكل تركي ويا لي هي بلانا هوبانا برامبري دجمنه ما نخماوي ايرو خلقي حسكي جشتهنا بمرن باشا تجي ملتي كرد بياني باشا تشش بهدتي خوصن بلانك دالايا بلانك داريش كريا ابنا تجي كردات ويبو كرد بيش ياربن وبچارن وسيدا مستاندني بيره بكن تشش بهدتي خوصن حتى كو اف برسكريك چهار سر ببه
پەیەدێ تشتێک و ژێتێ خۆستن بە زەلالی بە کوردەواری دانوستاندنێ خۆ لەگەل جەماوەرێ کورد بە تایبەتی ئەنەکەسێ دڵسۆزیە خۆی ڕاستەقینە لەسەر عادێ بدێ هشیارکردن ئەڤ یەک دو نەهێلێ دەستدرێژاییە پەگەکێ دناڤاوێدە بمێنێژ بەرک و ئەم ئیرۆ ڕۆژ وەختی ئەم پەیەدەی ئەم رەخنەیەک برایەن ئەلوانە دکن ئەم دەزانن و ماڵوێرانیە پەیەدێژ پەکەکێتێ ژ قەندیلێتێ ژێ خۆشبا تشتا دوور بکێ ڕۆژ بڕۆژ ڕەوشا ڕۆژ ئاوای کوردستانی وێ باشتر ببێ و ڕەوشا خزمەتگوزاری وێ پێشکەفتیتر ببێ و مێدا ملەتێمەوەی وەرێ جێخوا بله ایرو چه جه تفگرا کردی تخواستن جه رخصن مافی مروان تخواستن داکو و پرزگره کم بیجن وکو چارەسەریە که بدیل جه ملیون کس لحاسی که و در دور آویرا ببینن بتایبەتی دوی واریدا ملت گەل سازی ڕێکخستن هێزên سیاسی هەموو ڕاژنەvê pirsgirêkê ne tenê ji hêla siyasî ve ji hêla mirovatî ve ku îro wek we anî jimar anî ziman jimareke bilind berê wê li ber katastrofek mirovatiye ku xelk êdî ji têniya bimrê dengê xwe bilind bikin li ber saziyê netewên Yekurdî taybetî general sekreterê wan pê agehdar bibe û va hûraya jêr bidine nîşankirin ku êdî sînor jêre werin nema çarenûsa milleta bikeve distê zilhêzê ku dixwazin tenha gêma siyasî û bercewenda stratîjîkî teng li ser bikin dengê xwe bilind bikin taybetî di warê mirovatî de berê vî milletê hesekê û milletê me Kurd لروجاوی کردستانی لتحلوکک مروفاتیه دبی کو پیر هشیار ببین پی و بگهن تدبیر لزگین جیر پیدا بکن دنیا و کوملگه جواتا دنیای دست برد ناوی مسئله و دکار دا پراکتیزا آوی بگهنه می کردا ایرو امریکا الهریمه دنگی خب کندی بگهنه امریکا بر رازهای نمینه امریکا شی نبیشه ولد دست جیر دا سلاداریا روسا او لکاریا وید کاریزی دیوابید به امریکا خوشی پیدا نمینه بلزك وبهمتك ما ظن بين قاضي خو بدي داكو ام زيدتر بهوريه بين جوجبو تشارنو ساملويا ايدي ام ايدي برجوندا وانا نخ مستر مساله تشارنو سامروفا بري مروفي مال تهلوكيه عيبه ايدي بس برز محمود داوين پرسیار هون وکو خوجهیا نرویج یا انجمن اجتماعی کردی هون بت دست پیش خریان رابونه داکو دناوا رواندا کردی پنابرین کرد ل نرویج آلیکاری که پیشکشی خلکین حسکه بکن بله که شیخو دو ام چند حوالی خوی ریبراتی ربراسی مدانستاندن کرنه ها وقت بلاف کرنه جی بریز درباسی نوچای و ببم از براسی تامین دکم لسر حکم کوز ایرو دروی ولاتنا از نل مالی بوم یبزوترین وقت جوینه وقت به آورده چه کر باش بوه مسئله لی ام تیدا آن هات خبتن ومدانية بيتشافي خواك وام دنجي خو بالتندي بدواري كنالي دبلوماتيك دبك هنا حكومتها النرويج هيبتي كويرو رولا كويس سركي دنافا انجمنا ولكاليه دكاربي فاكي سيا زوتين اوشي بالذيني يعني زيدا تدي وينا ما تبي انقاف ندايا حوالي ماجي حلبات يكود اداره ما يريبا بريا الحمد لله النرويج ده دانوستاندنك قرم انا وكشنت هيا بيت 3 ساعات از نهار مجولم ودانوستاندني زي بردوام جي بكم وقت مكو زيدا ما تبي انقاف ندايا بله گلک سپاس جبو برز محمود برو سروک خوجهیا نرویج یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه گلک سپاس جبو بشتر بوناته لگل نزیکبونا دما بشارترین باجروانین آلمانیا و کردین روجاوای کردستان ین خوا بربجیر کرنه لولات آلمانیا خوا جبو هلبجارترین شراداریان آماده دکن او جی داکو بکاربن بهتر خدمت روانده کردی لوی ولاتی بکن جه یکم روز و آرکه پروسه بربجیرکرنا کردان ده هلبجارتنا ده رومال کریه و روزانه بربجیرین کرد ریا آرکه را جه روانده کردی را لآلمانیا و گلی کرد را خواهد دنه ناس کرن کول بهتر باجارین آلمانیا نونرین کردان هنه وکو سر بخواه بربجیر کرنه لگوری بربجیرین کرد جه آرکه را دنه خویا کرنو تکس کرن کو اوه ده پیشاروژی ده بکاربن بهتر خدمت کردان بکن و داخوازه جراوانده کردی دکن که دنگ خواه بدن نونرین کردان ین سر بخواه که خواه بر بجیر کرنه ده هلبجارتنین شارادارین آلمانیا ده
بله تماشاوان هجا نهاجی خانم لیلا قاسم بربجیرا کرد کو کردک ازیدیه میوانا منه خانم لیلا دنباش ده دست بکدم ام دخوازن تو بهتر جمارا خوا بده ناس کرن تو شکیجان دوره روجاوه کورسانیه و جی چند سالان و تو لألمانیای دیجی بله سلابوريز سلاوريس نابي من تركيا شمويا اجباجاري تربسبي قندي دريجيكي بنابي ليلى قاسم تيم ناسكرن بله صالة هزار ونحصد ونوتو ونها اسبانابر بوما ازاتما المانيا جارا بيشي اشليس في هولشتاين بوم ايرو ازاتما باجاري بدزجوفلن لألمانيا بله كرمكم هجمارا کردان کو باجار کوتل آلمانیا دمینی هجمارا کردان چنده رجای وان چنده بهور بك باجار تبوية كرد قال لك سر صديقي هنا فاميلا يعني عائلة قال لك بله ما شاء الله قال لك کردن ازیدی لوی داره باش هنه قال لك ازيدينا قال لك جوان ازيدينا بله بربجیرن کردن ازیدی بتنی توی یان کسن دن هنه لا سيدة ام بينجني ازيدي تيدا این روشاوه کردستان پینجن بينجن پروار شمو او برايمنا بله ازم علي جميل نهاد و زاهر ام بله. بينجن خانم لیلا تا چاوا خو بربجیر کر یعنی او فکر و هزر و رامان تشکو داری یعنی تا چاوا تا خواست کو تو خوا بربجیر بکی بلي بري ازبين في باجاري بلي. الباجار كي دموم شليسفيك-هولشتاين نزيكي دانمارك الودي ما ملتي كلتوا تشي ذكر 6 صالة ازوز لامي خوا بالويدر يبون الثقافات العالمية يعني بالوربون اندماج الثقافات ام لويدري 6 صالة من 6 صالة كوخ كلوب تشيكر خوارنا الكردي اج المانا قال لك دهاتن اج بلديه ويدري قال لك حاضر دبون سر خوارنا من باش تلقوا ام نقلين ويدري دي سمدست بكوخ كلوب كر واز بوم ترجمان القوري قوتها اخوا از بوم ترجمان جملطي خورا مدبرن تختورا مدبرن لي بورين مدبرن سوسيالي مدبرن جوب سنتا يعني اذ جهيغو جوار لازم بوا الويدري مقلك المان هبال ودوس ناسكرن تديت موظفينا ودزقه الماني جي قالك جوان ما ناسكرن الويدري هدي قوتن من قول ليلة كاريخوا بما اندماج يعني اندماج يعني انتجراسيون تكاري بدي عضو كتيدا بله ویلی دا مالا توان آبا بله پروژه چیه نخواستم جه کردن ازیدی را چه یعنی چه جوارا وکو پلان دانیه بیتی نبی کردن ازیدی تنی از هیوی دارم از ایرو کردک ازیدی ما راستا لی از کردم از نبی کردیتی تیم ناس کرن از هیوی دارم الجمع افتشتهاننا اشحمك سيرا وقف دكم كرد ازيدي بي كرد مني از فهد دكم بي كرد باشا تش كردارا چه آمده كريا خانم ليلى مقل بلي ايرو ما سياسي عفوا جباكي وكلتوري مقلكي قلكي بالمانيا دا ناس كرن ما نوروز جوار تشيكرن عيدا جني جوار تشيكر مناسبة شبا نوروزي مجوار چه دكر عيدا بيركي مجوار چه دكر مخوارن جوار چه دكر ما بيركي قد تبدا تانين وبيرا تديتي آفو بيجني آفو اي بلدية دهاتن حاضر بون دخوارن مقلكي هبد الناس دكر ودعلمين زماجي وان جاميرا بارنا وكورسي ألماني جي جهد قالك جارم كورس جوان بتكرن كورس مثلا لغه برمجيه هبالا مددا ام اشتربيجن كورسي الرقصيبون كورسي حمد اشتي زاروكي خوار ليستكي وان اموان بعلمين ليستكي زاروكا البيدري قال لك محاضر كريا ايصال بو ام قال لك بيش كمان زماني داي كده جو ام كورسكي ازبيجم والله امي بجهن المانا اللي بوريني شو تخازم والله ما بيجينا الالمان انه مدرسه حصكي بدن زماني كردي خوزي
خوزي ام قال لك دس بدن هبهم قال لك بن ودنجي ما بقي دزقه الماني جو ام كاربن حسكش خود مدارسي واندا لي اجنبي باوريما سرقو المان قال لك زماني خوغه دارن ام بيجن وقتي دستي منهات ام كورس ناجوار بكن بزماني كردي ما مسلم قال لك انا جامير قال لك انا جو خدن بيش وام كاربن اري ما بكن بله زماني كردي جواكي كلتوري هل وستا خلكن ألمان جوا چنه يعني چوا لغافن كو آفتنا چوا تماشا دكن تفكو هن تزاني بله تزاني قال لك كيف خشن وام قال لك هفد الناس تكن يعني ام هر السوكي ام تقريبا بيجي ام حموينا هفد الناس تكن سلاب وخوش وكلكي كيف خشن وقتين ام كلتوركي شاني وان تدن يعني وان بدستي خوخوست تديت از وك جنكي تشتي كلتوري دمها وك كيلا خوا يعني كيلا خوا مكريا قبو مكريا وك متحفكي شورا تين داري جارنا دبن در او تين دبن دبي امي وك معرضك اشتربكن بر خلكي المان وري اللي بفرجن او بقو المان بخنا يعني صالي جاركي ازدرتيخم وربي دري كورس قد انا من كورسي بيجني اعمال يدويه يعني هاند اربايتن تشتي دستا تشتي دستا ايش طبيعه تنكك بشكه كبتيك بشكه تشتك بشكه شوشك بشكه ام كارم بكن صورته وتشتي ولو ومي صالي ان شاء الله صالي بدن خويا كرنجو اني جني كرداجي نقشن خرجن تشب خوازي تشتي كلتوريدا امي بدن خويا كرن تشقى جنا كرد ثاني خد كرم موزيو خانم ليلى برسك من درباره یاسای آلمانی ده هون وکو کرد وکو رواندا کردی کس دکاره خو وکو سروک انجمن خو هل بجیره بله وقت اي انتجراسيوني بيكاكو اي انتجراسيوني بمجبور اي لاجئ بي يكجي لاجئ بي جا تشلو دنجي كي بلند بي ادوي دريدا بارتيتين جيفين من ام وقت الروجا تاليه تديت كتله كرديه كتله تركيه كتله روسيا فلان وعلان وبين كتلاتي ورن وهدي بربجير كي كنا امي مثلا امي دستي خو هلدن يكش ما وك برايمن او سروكي ما بو برايمن برور شمو سروكي انتجراسيوني بو بله تنجي بلند اني بله نمایت جه رواندا کردی را جه پنابرین کرد لالمانیا هون چه جوان را دبیجن داخوازا و جوان چیه؟ بله از دبیجم ام ایشو درده و امی بگینی وان دزگاه امی کلتورا خو بدن خویا کرن امی زمانی خو بدن اجبار کرن از هیوی دارم اجملتی خو ایرو ام نتویبن ام نا احزابا بدن پیشیا خو ام ندین بدن پیشیا خو از هیوی دارم ام ایرو نتوینا دنگی کرد بلند ببین وی باجاری و باجاری المانیا تبدا دا خوازي عمل باجاري المانيا تبدا دنجي كرد بلند ببي جو امجي خو بدن ناس كرين كرد هنا كرد كارن حمد تشتي بكن كرد كارن حمد كاري رابن وام اري كاربن من خو بدن ملين ملطي المانشي ام اري كاربن بواجي را بلي كرم هفيا سركفتني امجي جوارا دخوازن خانم ليلى قاسم بر بجيرا كرد جي المانيا تو ميفانم بو جالكس باس جبو باش دربوناته هر لسرف مجاري امي راوستن خانم هيلين ميرو او جي بربجيرا كرده میوانه من خانم هیلین دم باش سپاس جبو باش دربونه تا دست پی کده ام جی دخوازن تو بهتر جمارا خوا بدی ناس کرن تلکیجان باجاره لالمانیا دمینی و به کوکا خوا به اصل خوا تشکیجان باجاره روجاوی کورسانی دم باش نابیم هیلین میروه از دیرکی مز روز آوای کردستانه من 10 سال من ألمانيا دورتموند بله خانم هيلين اگر زانم دنگ هاتیه برین الو بله بردوام با دنگتا هاتو ببرین اگر دست بکده تو بحث بکی سب چه؟ تا چاوا خوا بربجیر کر یعنی اف
تو 10 سالان لألمانيا دميني تا چوا اف هزر اف فكر هاتته ام كهوالي معي كوب مخوداها مكا جروب خوصة جلانده ناوي جروبياما دورتموند كودش كومونيكاسيونز جروبيا ام سر لستي رقما يازدنا بله هذه لباجار دورتموند خانم هلين هجمارا كردان رجاء كردان قلق الوي داره اري قلق كرد واداهنا باجاري دورتموند باجاري كي مظلومة وقلق كرد مديدهنا يعني او كردن رجاوای کردستان خو آماده کرنه کو دنگین خو بدن اري باشه هل وکو رواندا کردی پنابارین کرد وکو بربجیرین کرد و چاو تنسیق هماهنگید نافبار هفدو دکر ام قلقي تخوازن شملاتي خوي كردي ده مثلا كازن قلق تشتا بكن عائلة هنا الفادرة مثلا زاروكي والكردستانينا عن تركانا ام آري وابكن زاروكي وابكينن عن ام بكن كوازماني كرديت مدرسة ده وتروضة ده وري خوندن آلیه تشتی ولی به ام تخوازن ملاطی خواب بدنا پیش بر ولی ما خدایه هف کد و تخوازن به تشتی بکن بله کسین کو دکارن دنگان بدن اوه چاو دنگان بدن تسهیلات آسانکاری چنه؟ هر انسانیت آلمانیا ده حقیوی به کو دنگی خواب ده پوستک جواره تناله توی پوستی ده دینانه هر چجهی وكاربن دنگي خوبدن يه هويا خويا شخصي قلمك همامك خورا ببن وسيزي هيبانهات كارن دنگي خوبدن بله هلوستا المانان جوا چیه یعنی او چوا لوا تماشا دکن لوی گاوی کون پیرابونه وخوا وکو بربجیر دستشان کریه المان خو كيفاواتي آلي فيتشتي او خود خوازن كو ام فيتشتي بكن قنا امجي بكاربن مشاكلي لاج اخوة وتشتغلي حل بكن هونه چاوا يعني او پرزگریک وی چبن يعني هونه کاربن پرزگریک نوان مشاكل نوان حل بكن قالك هنا فادرة آلية دوائرة وتشتغلي ده مثلا هي جايكي بنظام امي آري وابكن بله آلية تشتغلي ده يعني دوار زمان چاندا کردی ده يعني پلانا تا چیه هونه چی بکن هونه چاوا خدمتا کردان جبو پاراستنا زمان کردی چاندا کردی فلکلورا و کلتورا کردی بکن ام هي بيتكن مثلا مدرسة ده وكا اسماني انجليزي اسبوعي جارك مدرسة ده عن ساد كاربن اسماني كردي جي بدنا واش بقرية البادا رابين اسماني خوش بيرنكن بله باشه ده ریا آرکره خانم هلین دودکاری نامه خواه ببیجی پیام خواه ببیجی داخوازا تا جه رواندا کردی لألمانیای و جه پنابرین کرد چیه؟ من اف سؤال كيكي فهمناك رسالته چیه؟ یعنی رسالته جبو جالیا کردی رواندا کردی پنابرین کرد لألمانیا چیه؟ دریا کانال آخره تودکاری ببیجی اري ام كيكي هي فيتكن كو هر كسي كرد باجاري دورتمونده تزدي هيوانها هري ودنگي خواب زيمه ناوي كروبيامه كودش كومونيكاسيونز كروبي ام سر لستي رقما يازدنا قنا كو ام دركفنجي و ام بكاربن آري وبكن خانم هلین میرا بربجیرا کرد گلکس پاش بو بش در بوناته اوه که هجمارک زاروک و جوان جیر 18 سالی جالی پککی و جوان شورشگر یم به سر و هاتن رواندن و لشکر کرن تفی رادکنا جواکا کردی و بانکین چالاکوانان و سیاست مداران و بطایبت مالباتن رواندیان تفی کو فرماندار گشتی قصده راگاند بو کو اوه وی پرسه چارا سر بکه لی روز و دم درواز دبن هینجی اف پرسگریک نهاتیه چارا سر کرن هەردەمی و بەحسانی جگبوونا دەما دەستپێکردنا قوونەغا دووەم ji danûstandinên yekhelwêstkirin û têgihiştineke Kurdî. Di navbera Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd de li Rojavayê Kurdistanê têkirin.
تفلی همی بانگین و گراندنا زاروک و جوانین جیر 18 سالی کوش آلیه پککی و رخصنا ویا بناو جوانین شورشگر و هاتنا رواندن و لشکرکرن تفلی کو او یک بن پیکرنکه جمافی زاروکتی و مافی مروان زاگونین ناف دولتی را روژو دم در باس زبن لهنجی تو زاروک نهاتنا و گراندن و او بانگ هاتنا پاشگو خستن. روژا یک شمه 26 تیر ماه 2020 ناو دو جوانین دن ین جیر 18 سالی کوش آلیه پککی و هاتنا رواندن جالیه رباز نیوز و هاتنا بلگکرن ناو وانجی اون کوسر علی عبدالله اجدای گویا گریسپی ده ماهایکی 2005 کود ماه 8 ده جه سال 2019 و هاتیه رواندن. محمد عیسی منیر اجدای گویا عفرین 12 ماه 4 2003 سال 2019 جه عفرین هاتیه رواندن. هروها جناوین زاروک و جوانین جیر 18 سالی ینکوش آلیه پککی و رخصناوی ابناو جوانین شورشگر و هاتی رواندن کوریباز نیوز بناو دیروک و جهجدایک بون و رواندنی بلگه کرنه بشه هری بهتر جوان کچن اون. رونیدا دارا داری جدایک بویا یکی ماه 12 2009 لینا عبدالباقی خلف جدایک بویا گندت الکرم تربیسیه 14 ماه 6 2005 جیهان شیخ محمد سلیمان جدای بویه کفرشیل عفرین سیویگه مهایکه 2004 جودی عدنان محمد جدای بویه قامشلو 2006 جاکلین محمد ایوب جدای بویه گنده میناس یه روژاوای کوبانه 2006 فاطمه زهرا رضوان سعدی جدای بویه جرابلس سی ماه 4 2005 صباح بشیر حسو جدای بویه عفرین گنده کفر صفرا 2004 رندا عمر بکر جدای بویا گنده حاضره نافچه بلبله عفرین 2006 هروها امل عبدو جدای بویا گنده خضریا نافچه بلبله عفرین 2005 غزال محمد مصطفى عیسو جدای بویا گنده کفر سفتک کوبانه 2005 دجوار خلیل جمعه جدای بویا گربلک کوبانه 20 ماه 8 2005 فتحی محمد عمر جدای بویا کوبانه 20 ماه 2006 سمير عبد الرحمن زينكي عبدو گنده معملا اوچاغي راجو عفرين 2005 عماد محمد حمو جدای بوی گنده گربلک کوبانه 12 ماه 8 2004 سیدرا عبدالسلام حاجی جدای بویا قامشلو 23 ماه 11 2003 احلام مسلم حسين گنده سفتک کوبانه 2006 هروها بدهان زاروک و جوانین جیر 18 سالی هاتنا رواندن لهینجی ناوینوان نهاتیا بلگکرن. ده سال 2014 ده رخصتنانی دا جنیف لگل یپگه لسر قدغه کرنا لشکر کرنا زاروکان لدور ارمیلان لکردستان سوریه امزکر لسیسیه تباغا 2018 ده جی رخصتنا هیومن رایتس ووچ دراپورت که ده نپابندیا یپگه بریکافتنا لگل نتوین یگرتی براوستاندنا لشکر کرنا زاروکان راگهاند. ده تیرماه سال 2019 ده جی نتوین یگرتی لده خویانیه که ده راگهاند که بریکافتنک لگل حسده جبو داوی کرنا لشکر کرنا زاروکن جیر 18 سالی در روجاوای کردستانی و دورن جیر کنترول حسده امزکریه و سرکرده حسده یه گشتی مظلوم عبد بخوا لگل نونارا تایبت یا امیندار گشتی نتوین یه گرتی یه تایبت بزاروکان ویرجینیا کامبا لی نیویورکی لسر امزکرن. ده ایلونا 2018 ده قصده بریارا قدغه کرنا لشکر کرنا زاروک و جوانین جیر 18 سالی ترخست و گوجی او سزایان لسر هر فرمانداری بریاری بن پیبکه بسپینه. لبروفا جیوه که اوه دمکه بدهان زاروک و جوانین جیر 18 سالی لروجاوای کردستان هاتنا رواندن. نمازلوم عبده نجی تو آلیه نافدولتی تو برسوا تند بوری گریه لوی توانا بریک خسن کری کود زاگونا نافدولتی ده لگور ماده چاران جبروتوکولا گریدای مافی زاروکان قدغه ولشکر کرنا زاروکین جیر 15 سالی جی توانک شره لدیجی زاروک و جوانین کرد گری کرد بگشتی نهاتی انجام دان و زاروکتی از زاروکان بطیبت یا کچان به بیدنگی که مترسیدار بردوام دبه. لکمپا قوش تبایا پنبرین روژاوای کردستان یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روژاوا کمبونک جبو خوندکارین دبستان قامشلو یا نواندی را جین درچوی و ین کوهین خولا دودوان جه ازمونان لپیشوان هی انجام دا و دست به تومار کرنا ناوان کرد دیده جه خوندکاران را بحثا در فتح خوندنی ده زانکوین هرما کردستانی ده آنکو منحیا سپارک شروع و گگشه کرد. برپرس شاخ هرما کردستانی یا یکیتی احمد محمد امین ده لیدوانک تایبه دش بو رادیو ریباس بحثا و کمبونی به خوندکاران را دکه امی به هفدورا لگوتار بن.
منحها سباركي هولندية وبدعم الاتحاد الأوروبي مجي راستي وكو يكتيا خوندوان وجوان ديمقراطي كوسان وجافا مع خوست دورة كمها بقوم كاربن بشكري كباشترش خوندوان مربكن وكو مذكرات تفاهم بارا توقيع كر قوم كاربن بحثا بمنحي بشكل كي باش شروع جوانا كربكن يروجي راستي من الكامبا قشتبا ناف خوندوان مدام قوم كاربن رولا في منحي دورة هنا كي أفطار بينا كي تشاو كاربن تقديم بكن سري وتشاو بينا والبرتين واستفادة كي براستي جوي مع منحي بكن تسجيل هنا كي بردام بحتى السيفي كي هيوي جو رجاك باش ان شاء الله يصلي بك ويورقتن تقريبا سراسري كل سنه نزيكي طلابي من رجاء نزيكي تقريبا نزيكي تشل طالبي ايرو موبوار رونشت وما بجوار شروفكر ج خوندواني مرا وكيد جي شهادات ايجو كاربن بقدم راستي تديدنا شهاده ايجو خارجي هريما كردستاني هناك تقدمين وضعيناكي كارب مباشر تقديم بك هروها ايمي خارجي شهادات رجاء كردستاني سوريا كارن تقديم بكن هاكي بس اوجي هناك شروط هن راسش بو اليات تعديل اوجي تابعي تعليمات وزاره التربيه اوجي وكو وثيقه صفينها جلاء مدرسي صفي ده ويا يعني وثيقه بكالوريا وتخصص دراسي افجي راستي جير دفن بس على الاقل بلان هاكي تسجيل بكن خا جو بشروج ده كارب يعني بشتي نافي وانا كي كبي ورغتن كاربن اوراق خو بصدقين وكاربن بعدين اوجي وك خوندواني ما ايغو خريجي هريما كورسان كو كاربن جي علي خوفا خوجهيا زاخويا يكتيا خوندوان جوان ديمقراطي كورساني روجافا درگه توماركنا نافان لپیشیا خوندکان روجاوای کورسانی وکریه اوجی داکو ناوین خوا دوی درفتا کوج عالیه رخصتنا سپارک و جبو خوندوانان هاتیه پیشکش کرن تومار بکن اموك كتيا خوندوان جوان ديمقراطي كردستاني روجافا لقا هريما كردستاني خوجهيا زاخو ما دست فكري بو توماركرنا قطابيان باريكاريا منظمه سبارك يا بشتوانيا خطابيات كت وكونزان هر سال انه منظمه سبارك تي بشتوانيا وان خطابيات كت وعمل زاخو دم توماركرنا دست فكري دمجمير بين جونيفي ايفاري حتى هشتي و بيستو ايك حتى سهو ايكي دي مجال هبيبه وتسجيلهم والبرتنا فان قطابيا وهروها جهة ماركرنة دي الأوفيس أمايا بارتي ديمقراطي كردستان لخصنا زاخول آشي جميع برانبري مزقفة صلاح الدين وهر حال تشريكو جو خطابين ما تخصتن تقال خبينن إقامة وفورمة ونسخك الشهادة بكالوريا أبا نسبة بو خوندوان ما كل روجاوای کردستان خوندی و نسبتا قطابیت ما کو صفات وزده الفيد الهرمه کردستان خوندین او شهاده دوید و اقامه فورمه هر حال وفي حال هاجر الشهاده حاضر نبي سجل درجات دوید غير خوبيني وام ثانيه وكو اكيد يا خطابيانه چه خدمات هبید ام خدمات خطابی خودنا و اماكو اكيد بله تماشاوان اجاب وی آیم گشتن داویا بولتن اخوا هر شاد و بختور بن